ibadah ingat kasur ibadah nalulung Tuhamuna dongat tubunami Siburian Burubere Nadong di wilayah Bekasyon Dot Naros dan Huta Dot Nadeo dongas sahutanami songoni nang dongas sahutanami Kobar Balok tulang nami hula-hula nami tulang rorobok nami wana tulang nami hula-hula nami na maranggi songoni tu Kuria HKBP Philadelphia kami sian suhud bolon pasahaton hamalatian ngerohanami Tuhamuna sudi disiala pilek kamu lak kamu mandapotok kami rotu begas namyon alanang jubolo amanami na taholongi Abang Raja inang sorry pada buanon nami do amanamyon tu bona pasugi paranginan isido suat tonon nami atau gomosu pangelo kami Tuhamu ditanyang muna asang diet ipas sami saat tu bona ni pasugi songoni nang mulak muse tu bagas namyon ima tulang hula-hula nami dongas sahuta nami rodi sude tahe nama kaholongami bolo adong dikicam ni hamolatio pasahaton nami amang salinai dohon nami maulate gudang ma di hamuna saluhutna nahurang lobi salpuhok kamu kian rohamuna dumulak kaman nos cek bagas nami mendapat tebagas terganuk bersada-sada tongma di bagasan hahi pasong padupang dohot akka keluarga yanak kota ima hata pangapuo sek kami mau lihat emang jadi songonima pangapuo tulang no kata dia sudah mahatan nabi sudi puasa wasmar kata mau lihat jadi masuk mahita dos nitahita tulang nabasa buksi dungo mulut pe di luar non lapa masuk ke mahami tujabu-jabu masuk punya ulin tangan lain jalapan dua nami mulut pe perwakila kamu razai tonggo jolo video ni razai parpea ni bere dalam no lausian non adorak sotuhuria sesuai kesepakatan nami do tajutan Allah tonggo pagor ator khusus tubuh baru acara pelepasan atau seluruhnya deh berserta pasan kami itu sudah asa tanpa masuk tujuh ikut di siung aja laos permisi apa non tu tomat-tomat keluarga ini ada bebek dua deh